يويا الماليا بكي يتمرتو نجيني كينيا كواقع كورو مادا كون رابد سلانا كبو ورسني بريهن أكم بولتن نجانو بولتني فيانو بولتني سنين جنة ورسني لهن موك بولتن نجا بولتني فيا بولتني الملك يسلكم الماليا بكي يتمرتو نجيني كينيا كواقع غير دبي دار سلانا كبو جنة ورغويا سدي سافا كاغويا غاري سدي اتو سغنتا كنا بودا اكلوت لي وري بمو سا بيتي عربات قسان دمتي جرتي ان شاء الله غا كنا بودا يا رب جيري بغاري سني اول حوالين ترو غافراتين يلمانا يا سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته ارغويا جبتا سدو غربت شبو جبتا را هيا خاجرنا والهودا غولها جبتا جمعة دنساي سني هون بكجت مرتو جمعة ملكي لا سنياتو صلوا على النبي اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك أنت الحميد المجيد سنجانا جوابنا ما جتشو إيجا نجاة في رحمني نجاة في ناتو نساء إركموت إساتي في ورفع نساني بيون درت تاود آمين جلانا بقى ولد دجانها ودي خيسرو قال توبة جا سجنتات ينلي يسرا تطلين وفجأ وري نجا نقافة تنيلي حقوتكم مقايسني كبا بلسمارو مودا قال تومي أديرو زبيدة تينيا قال تومي تاج الدين قال تومي سنجا abdi biya timudi ete inshallah timudina galatobi akalmat li abdi jamal ulfado wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh jirra naga qabna tikam abdi hay abdi jamal naga fayan qabda sinjana ju khafe akalmat li ibrahim abdullah galatobi nujete galani khibadi sinjana dero hudda khaysanu badasa zakir hussein muhammad هندا مكان إيه دندهو هندي خيسانو مراد كينيا هندا خيسانو غا أشما أركفوني أنا أعرفه بغانا غير شبو ميديا نفتن لورو قريبو سريجان أكا هندتو يتوهي سغلتات إنجا تنارغا نمني بيتي سغلي في سورة والتك انديسي شافي شيشي تكملي كريدي تكملي غورج ألاو سنغولو تفتيسا شبو ميديا دا شبو علي شبو ميديا ميا شبو را أكرمت الله ميمسي شبو ميديا دا أليس غامي غاميراتي هاولي ترو رابوا فيراتي جلوانا يا بقولي دچانها بقولي دچانه واقع راس كاناتو إساتي ولين دچا سنغلني سابا يتجنة إيه واقع قومتين ينو بلي سوان دوبانو نو ميدكسي مريتين ينو إبسي إجاقارة دوبا غرطولي نو كاني ينان إيه وقا واقع دندها ورد سبته لغا تبخير السبته بيخو قفا بتي ولي أخيخي إيه لغا جي ولي غري على غلا اللي نقول إنا إيه واقع كلمت لي ورد چبو تبخي إيه چبو نجي إرابك أتي إراه غري إراه فللي أخواق نواتاس هندا كيسانو بغا نغا ولد دچاني لسنجا ديرا كينيا بغا نغا نفتني قبيتا يتعرى كيستي واحد دو نغا إساني قبني إيهاني جرا ديوتا نغا تازيرا تره باخينيا فمالي فولي ربي تاتولو دكتور علي برا أكرمت اللي باخينيا دكتور علي شبو في أكرمت باخينيا زري وداجو هادتينيا حالو داوينا وبلا سخينيا في باخينيا عبد آدم إبراهيم هندو سالو ردو كبستين وآفيو خا الدنيا را بقتن اللي فولي ربي ساني تاتولو جن المالا غا ارتستين لخفا إمالي غرا في فيني تفوفا وجنة إن شاء الله غا ورنو لي بيتي أكو بيسا خلاتي تولتو هجتي سيدا هجتي برويادة تمربنو هاقول إبر غانمني دربي خافي وقاي سرا دوبتي واقودو لا يتوي إخانا ما خانا مي مقادو وجرو فينجي إبر دوتي تون أكو غنمو نميد ألا توتي غنمو نمادو غلغلو نمادو أمو هندرو واقيتا يادا تمن أكو بقودة سانتي akkuma beeytee waan dhiisanii darbanitti namni sadarkaa sanii sadarkaa sanii isaan yaadata kanaafuu nullee warra seenaa hojjetu nu haa godhu ilmaan ayyaa qophii teeyyataa mee suuraa naciraa kaayishaboo waa hedduu sanii qabannee dhiyaannee jirraa dirooniidhaanillee nama keenya hedduu nu harkaa miidhanii magaalaa manditti sanillee irraa haasofnaa akkanumatti illee oolmee waraana bilisummaa Oromollee waan jennu qabna
توشى الله بلا بالله جري ولا شفتي ولجرا قاخلو أرى سلا عرفت أتني يتوي سلا عرفت أتني ويا شرف أنا أرى تدولة نفقات ما بي جمعة عرفت أشو سالين نملا دبي بيتي جرا تادس ورداتي في مارشال إبراهيم جولانا ولا شفتني يروح سواجرهم دبي مدير الدري رجراني خابلنا وجهها صوفنا يتوي أكلمت اللي وراني توبيا هركا يبرا سديتم هركا شعبي أجرا وراني سنيلي أقرمي التراخي ساكن باني تهينيس قباسة ترانو رفت وقاول التورة سنيلي وان الرأي سني قبافلو قبل المانا يا ميدو بي مندي سناخاي أديرو يس وانا ما قديش وبلايك إنيا خبيتي دروني دان مندي تيمي لمنيف ورا بيتي أرسات هنيف ga fuldura bitaa tolu biyya irraa salphattu boolla isaanii daadii naa guuttu jenna maatii isaanii nu hundaa'u maatii isaaniitiin hundaafuu gaa jajjabina isanii hawwane ilmaan ayyaa ammoo waan takka haa akeekkanu ilmaan ayyaa hoggaa waan beeytee nama oromoodhaa haa aarsaatee irraa haasofne wani irraa dhiisuu hin qabne egaa sababa inni aarsaatti tahee fi waan beeytee amaanaa nu biratti hafte dagachuu hin qabnu jechuudha namni oromoodhaa kana arra dirooniidhaan du'aa jiru hajiru biratti amaanaa dhiifate qaba fardiin guddoon amaanaa tana jechuudha duuti heera waaqaati irraa jijjiiruu hin dandeenyu jechuudha waan takka hubadhaa duuti dirooniin taatu dadaan taatu namni abaaboo qabatee du'a simatu jira gaafitii jeme bee takka naa hanna namni beeytee abaaboodhaan du'a simannaa duuti beeytee akka qabdii bareedduu qabdii jettan jechuudha dirooniidhaan duutu dadaan duutu namni abaaboo qabatee du'a simatu jiru addunyaa tana gubbatti akkana bakka miti kanaafuu haa duuti nama laalaysiti ammoo du'a tana duuba hayyoo jirtu irra fardiidhaa jechuudha maaliif du'a irraa waliin oolchuu fi sadii jedhu haciisee du'ees akka maal jettaa nama sana dirooniidhaatii fi dadaan du'ees adeeroo guyyumaa ga'e tun dhaabbachuun teessuu jechuudha looluma kana keessa namni dhalachaa jira moo akkam magaalaa mandii kana keessa daa'ima meeqaan nu dhalate galata waaqaati oromiyaa tana keessa daa'ima kuma meeqaan nu dhalachaa buleeta meeqaan galaa bulee jechuudha bikka dirooniin hin jirre baalee keessatti arsii keessatti harargee keessatti walloo keessatti tuulama keessatti jimmaa fi iluu baabboraa keessatti booranaa fi gujii keessatti namni du'e hin jiru jarana duuti boo warra mandii kana qofa katabamte jechuudha jaranaa wanni tun beeytee sunnaa ilaahiyyaati irraanaaf nu akkasitti isaa beenu jechuudha ammoo wanni guddoon maali obboleen keenya hamandiidhaa wanni aarsaa tahaniif waan mandiin waraana bilisummaa oromoodhaatiin beeyte diroonii maaltu fide bilisoomsuu saniif fide falmiidhaaf fide qabsoodhaaf fide sabni kuni yoo walabummaa barbaade yoo bilisummaa barbaade birmadummaa barbaade gatii inni kafalu jiru qabu toobaarra obboleen keenya manditti qeeroo fi qarreen xiqqaa fi guddaan jaarsaa fi jaattiidhaan kafalan sadii jechuudha gatiin isaa yoo kanan feene haa dhiisuma jechuudha walii gallaa ibargaa hedduu bucana harkaan tahinaa jechuudha waduuti karaa keenya bokkame jechuudha duuti karaa keenya dadaan dhuftuu dirooniin dhuftuu barkaa filannoon qabdu jechuudha fi saniin jee barateero garaa nama nyaattuu mi bara eesiin dadaan dhuftuu dirooniidhaan dhuftuu namni beeytee ta diroonii sanii balaaleeffatee ta dadaan dhuftu sana abaaboon simatu hin jiru jechuudha uumateenya rabbiin guban uumuu du'a nu jibbisiisee jechuudha du'a tana feen maali waan du'a duuba jirtu jiraafe accountability kanaafuu kanaarra namnu ajjeesaa jiru kunis kaabar isaas nu afatti eegalata waaqaati duuti tun irra katabamte jechuudha ha diroonii sanuu operee godhu san isarrattis katabbi ha ajajetti kan isarrattis katabbi ha biyyaan bulchajuuttis katabbi jechuudha shimallis abdisaatii fi abiyyi ahmadiis egaa duuti irra katabbi dadamu dirooniidhaa ta'e isaanii san waaqaa beekaa jechuudha kanaafuu waan nu hundarraa dhoollee du'a tanaanillee hedduu uummata oromoodhaa qalbii cabsuudhaaf hin yaalina oromoon irraa hafti miiliyoon 70 galata waaqaati kanaaf mandii maaliif rukutamte akkuma beektee meettaa walqixxeessa keessatti haa dirooniin maaliif nu dhoofte waraana keenyaa dhufee magaalaa san qabate dhufanii dhawan waraana guddaa dadhaban ummata dhawan aadaa bargaa keessatti talma dalagan shawal beektee shagal lixaatis talma dalagan mokkam aanaa mandii keessa khabara if marrattu eeggachuu qabnaadha
furattu beeku qabna wanni mandii dhawaniif waan mandiin waraana bilisummaa Oromoo harka jirtuuf yoo kana kaa'uu baadde kakaasaraa finje way dhumne akkana yennaan kaawwanni maan beeytee piippiin barbaaddu kanaa jechuudha siifi waraana kee siifi qabsoote siifi kaayyoote adda muruudhaaf ijibbaanni maayidhaa gara piippiidhaatiin gaggeeffamaa jira waraana dadhabatteeti ummata fixaa jirti jechuudha egaa dubbii looyinaati jechuudha dhiirummaan tami dhiirummaan gaasilaa maddiisan magaalaa mandiidhaasan battala qabattee piippiin waraana bilisummaa Oromoo ofirraa faccisu sandan dhabattee dheeysaa najjootti galtee najjoo jala dhaqanii beeytee naqqamtee galtee naqqamtee irraa illee guuysanii jechuudha talafaa hanqannaani tasamiidhaan nu bobbaan tasamiitis isaa diroonii olis waaqaa jira waa isii tanillee haamala isii ittuma barbaadannaan walumaan nama kam jiran kanaafuu sabni Oromoodhaa dirooniin itti fufti ammoo inni takkittiin dhaamlee turre jechuudha ammaan duroo kaayatan taate qophii teenya taammaan duratti haawuzeen isaniifiti ummanni Tigraay bikka lama cabe tokko qabsaa'u ta'eeti tokko harafu ta'e warri qabsaa'u kun kophaa isaanii amata 14 irraa fudhatte eega haawuzeen booda ammoo warri bahaa Tigraay ni ka'e warri Addigraatis warri Wuqoroodhaa warri haawuzeen ilaa dakatti gakkota maacoo fi ilaa lamaatatti dhiirti tunis kaate hay saboolakka wayyaanee miti nu jiraadha Tigreen amata 14 irraa fudhate mootummaan dargiidhaa wayyaaneedhaane miti ummata Tigraay fixuu deemaan sogaa gaafa diroonni mandiidhaa san ummata Oromoo fixuu deemaa mootummaan kun nu galte kan kaataniif hinje yoo ammoo shanee dha'uu jirat taate hagaraan dhiyaatan beetee riba isa laakaasu riba jettanii jechuudha dubbiin akkamitti itti fayyadamtaadha haawuzeen wayyaaneen itti fayyadamteeti bobaa godhatti saniin gootoomsitee ummata fi maqalirraa kaatee amata akka keessatti beetee maqalee qabatanii amata akkasii Finfinnee keessa jiran walii gallaayo kanaafuu qabsoo keessatti duuti ummata beetee dabalataan gootummaa namaa idaati jechuudha yoo akkasitti yaadne khasaara bilaashuma dhabnee jechuudha obboleen keenya kana yoo duuti mandirratti agarreetuni boruus gimbitti dhufuu ta'isi najjotti dhufuu ta'isi diroonii alattis namni keenya bara waa lakkoofsan qabu Harargee tana keessatti Arsii tana keessatti boo namni hidhumumaa fi du'atti hin jiru jechuudha tu wani mul'atteef haa mul'atte wayitee waan gubbaan biddeetti roobsaniif mul'atte jechuudha duuti suuraan qabne meeqaa jira Harargee tana keessa kanaafuu sabni kun guutumattuu qabsoorra jira namni qabsoorra jiru haa cidatti hin jiru jechuudha garaa keessatti aboon heddullee beektee imimmaan keenya piippii garsiisuun ofumarra qooysu idaa sanii deebi'a imimmaan keenya beektee qaama dirooniidhaan ka'ee ummata keenya fixu garsiisuun aarsaa obboleen keenya hamandii sanii xinneessu diina ofirratti qooysu wanni diina keenya garsiisuu qabnu waboo keenyaan fuulduratti jennee murannoodhaan nu miiliyoon 70dha wanni hogguutti muu qabnu akkatti qalbii cabsanii akkasii jechuudha akkatti diina kana qalbii cabsitu nun dandeessudha miiliyoon 70 jeestee hin dandeessudha takka lammaffaa naamana dubbiin dirooniidhaa sustainable ta'uu hin dandeessu itti fufaan namichi kun qabeenya qabaatee lafaanuu bar khilaashi isaatu duwwaadha jechuudha lafaanuu qaalii lolli khilaashiinuu qaalii diroonii itti kaaftee dhiisi wani inni godhu jiru maali waraana gara Finfinneetti timaa jiru kana ummata jala hambisu qabsoon isaa ummata hamilee cabsu qorqolbii isaa kana beetee hikkachiisu rifachiisu nama 30 nama 50 nama 100 bikka adda addaatti dirooniidhaan dhawu meeqala irra guddaa akka ati beetee injifannoo keetam naqqamte irraa naasofne ajandaa si harkaa jijjiira mandii dhaqee jechuudha akkasitti ta'uu hin qabdu injifannoo mandiidhaa odoon dubbatamne duuti mandii haasa'uun holgaa siyaasan beeynu jechuudha miidiyaa hawaasaa keenya laalaa jechuudha gaafa waraanni keenya mandii qabate haqquma xiqqishoo tokko irraa haasa'ee jechuudha waraanaan galatoomi jeen gaafa inni diroonii kaase immoo xiqqaa guddaan lafarra gangalataadha isan dhiisuun taa'u haa qabsoo dhiiftan malee yoo qabsoo dhiiftaniitu isan dhiisee rabbi haa beeku jechuudha
جال موهمبون بقلادا أديرو رينجر وفتي أغرتمو خلاش حركة غرتمو نما بيتي PhD دي ساقون ولاف انكا قوتي يونيفرسيتي ساني برنوتي في قلب ميسي وياتي ولا جيف نهي يتشوخي إبراتي أورمو تانا سورا كتبتي جتي بيهو قبت دادان تاتو دروني تاتو دوتي أبابو دانسي من جوتو أكلا بيهو أنا خاصو في إسا خنا نجيفتو رتو خطب بيسين دوتي أبي في شماليس إذا كتبي أكلا فايا تشوك أبناني يتشوي خنافو يو بيتي دو أكلاتي في بود بيتي تازيها إمما خنا روب سوداني دينا في رق أويسلتاتي خوا جرانا بيتي خبا هلا تشوف الدبوي ويفاد أمسي يتشوي أمو ولي رباتي إمما ناروبسين يون دوغو غورينا سرسا يتشوي ايوه ميديا رباتي نابون يتشوي بالله عليك يو ديرتاتي قوما ساني نوباسي هذا سمابر إيجوما بلين كنيا خمان دي سني باسو سدي على مو نمي خوتين ديب وديرو المالايا ولو بننا فكات إبر يو أكلتي ترتيبان هاسو ما هاسو نخناو أكيسان فدا سري تاسون قمنو أكيتيسان فدا مالي guyyaa gabayaatiin Oromoon walitti qabamanii warra siyaasaa keessa jirre dubartii fi ijoolleen manguddoon kawaata ka quban qabne faashistiin Abiyyiin Ahmad nama nyaataan waaqarraa ibiddatti roobse nama 80 ajjeese nama 100 madeesse deeqa takka faayadan yaa akhi meeqa yaadannee dandeenyaa achuuyyuu billaa aleekum qabsoo jirraa finish ummanni Tigraa kun ibiddamee ka keessa dabree as ga'e khanama beetee Tigree boochuu galtanii tadhaadattu malee gaalummi qabsoon galteef akkasii jechuudha akkana jechuun aarsaa obboleen keenyaa san xiqqeessuu barbaadeetii miti oomala masiin isaanii bo'uun faayidaan qabdu ammoo hidhattee isaan ajjeesan reebuun boochisuun gaafa san wajjin haasa'u taazaa wajjin si wajjin ta'a warri beektee warri anyway tanas gabaabduun biraa hunnu dhiiroo na hubatta bookam yoon dogoggoree gaabeetee na sirreessitan mee sirriirra jiraadhe takka takka naa kana dogoggoree sana walama naa kana maaliif jechuu kiyya hamilee barba maallaqaan bitamtu hamileen jirana khilaash maallaqaan bitta madfi beektee maallaqni ni bita taankii maallaqni ni bita hamilee ammoo maallaqni ni bitu adeero hamilee saba kanaa khilaashii ol meeshaa waraanaati hamileen ummata Oromoodhaa tikfamuu qabdi jaaramuu qabdi kunuunfamuu qabdi tikfamuu qabdi harka keenyaan hamilee saba keenyaan cabsinu qadeero miiduma keenyaanii saba keenya sammuu hiikachiif naa jechuudha dalagaan teenya faallaa pippiidhaa tokkotti hoggaa inni nu ajjeese nuti qabsoo jiraachisuu qabna hoggaa inni beektee dirooniidhaan nu dhahe nuti qabsoo teenya jiraachisuu qabna kaayyoo teenya cimfachuu qabna murannoo teenya dabaluu qabna gootomsuu qabna hundinuu haga inni abdii kutatee saboo yoo ofirraa dhiise malee haa ummanni kun masaaraa natti seenaa sanatti uumuu qabna haa ummanni kun jinnaayeetiin akkana ofirraa dhaabbachuu baadhe ifii wal qabanii beekan gaafa ati wanni akkanaatu hundi sii gootomsaa deemte kabbeen kaa wal dubbisaa jechuu kiyya waliin dhufanii abbee dubbiin kun hin taane rukuttaa kana baay'ifnee ummanni gaaratti makamaa jira bara dubbiin cimaa jirti yoo waan kana ofirraa dhaabuu baanne nu hundinuu waaqatti hubachuu isaaniiti masaratti nutti isa dhufuu ta'an kanaafuu nun baasu dubbii duroonii kan nurraa dhiisaa waraanni lafaan deemee ashabbaree haa rukutu malee durooniidhaan uummata rukutuun kun dubbichi kun nun tolle eebarga akkas kami jeesifta hoggaati gootomaa faallaa isaa deemte abdii kutataa jechuudha taakka lammaffaa it's too expensive wannuma inni mandi godhetuun ufiifuu miliyoona meeqaatti ba'e jechuudha rasaasni dirooniidhaa qaalii isani banna amanaa isani je odoo full operation hojii itti fufee baatii 6 ol fayyadamuu hin danda'u haaznaa isaa duwwata so meeshaan dirooniidhaa meeshaa qolqolbii Oromoo tiikachiisuu deeman malee meeshaa waraanaati miti humnatti hin qabduuf hin je warri humna qabu
بيتي تانكي فيدم تسي because تانكي مليون ميكا درون ميشال درب تساني اللي دولار خوما إبا ميكا أتول مدالتي ilma nama kamagala do feto ko daima fi wani miliona me kala jefta yetri to bi khiya salif gala so hum la tinkaboti heduti yadawina yetri inni no be kalu takkalu la khaysan senni bar because ittifayada mundando wani ni goda juru mali bikka ira annesan ummata khenya mele chafsu lolli droni da lola qol qabiti male lola waranati miti dula waranati miti yo kasittu banne gari ore takataka na hanni tan ulfada galatoma mega malif droni da nu dawan takataka tisangarsi sa chuki midian isani malja isani galu qabdi jiran midian isani malif droni nu dawe midu ma biji nu hima jira bar jaran habidia kenya kamit midian kenya khafalla kasito on qawe chuki yo nama warra mandi tidu edubatte qabs ubete warana kenya hamandi qabate rana sawin yo sababan ummanni kenya arsati te irran dubbatin du'ata la yo qabsoda walati hidin yo do raso watte rabare du chuy ammo media risali wanu akhi qaba ittiada mesha boradu khan ሚል ስትራቴጂ ያላቸው ሲሉም በመልእክታቸው አስፍረዋል። ጥቃቱ የተፈጸመው መንዲ ላይ መሆኑን ቃል አቀባዩ ሲገልጹ የቡድኑ ደጋፊ የሆኑ ገጾችና አክቲቪስቶች ደግሞ ከመንዲ የተቀረጸ ያሉትን ምስል አጋርተዋል። መንዲ ከተማ ከቀናት በፊት የኦነግ ሰራዊት ይዟት እንደነበር አሁን መለቀቋን ሚዲያዎች እየዘገቡ ቢሆንም ቃል አቀባዩ አሁንም በእጃችን ነች ሲሉ ተሰምተዋል። ከሰዓታት በፊት ባወጡት የትዊተር መልእክት ላይ የአብይ ወታደሮች አሶሳ ላይ ከአየር ተራግፈዋል፣ ሁለተኛ ጥቃትም በሰሜን ጦራችን ላይ ከፍተዋል፣ የመጀመሪያው መንዲን የመያዝ ሙከራ ከሽፏል፣ በአምባሲ አካባቢ የአብይ ጦር ሽንፈት ደርሶበት ተመልሷል ብለዋል። ታዲያ ለቃል አቀባዩ ልጣፋ መልእክት መልስ የሰጡ ከመቼ ጀምሮ ነው ኦነግ ምሽግ ይዞ የሚፋለመው ከተማ ገብቶ ዘርፎ መውጣት ነው አመሉ ሲሉ ቀልደውባቸዋል። አነጋገርና አገላለጻቸው የጌታቸው ግልባጭ ነው ያሉን በርካታ ናቸው። ህወሓት ሲሄድ የኦነግ መተካት ከተለመደው ከፍ ያለ ጦር እንቅስቃሴ መኖሩ ግን በተለይ ሰሜን ሸዋና ወለጋ ላይ በርክቶ እየታየ ነው። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን በመንግስትና በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች መካከል በቀጠለው ግጭት ሳቢያ ነቀምቴ ከተማን ከቤንሻንጉል ክልል አሶሳ ከተማ ጋር በሚያገናኘው መንገድ ላይ ትራንስፖርት መቋረጡ ተዘግቧል። በመንገዱ ላይ መጓጓዣ የተቋረጠው ታጣቂዎቹ በነቀምቴ ከተማ ላይ ባለፈው እሁድ ጥቃት መሰንዘራቸውን ተከትሎ ነው። በአካባቢው ባለው የጸጥታ ችግር ነጆና መንዲ በተባሉ ከተሞች ባንክና ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት መዘጋታቸውን ነዋሪዎች ተናግረዋል ተብሏል። ነቀምቴ ዙሪያ ወደ ከተማዋ ገብቶ ከወጣው ታጣቂ ጋር የመንግስት ኃይሎች እየተዋጉ መሆኑን መነገሩ ይታወሳል። ሶጋዳላጋ ጅራፊ ድሮኒ ኑክቲ ኻቴት ቀብቲታንቱ ኑደበስ ቀብቲታንቱ ረቲስ ዱቡባ መሌ አዱኛኒስ በከሉ ተከወዳ መዱቢን ትግራቱ ለጓ ቀበኖቴ ዱቢቴኛ ከአጀን ዱቲ መታ ዱተኛ ተኸለይሰን ኢሰሰኒ አረጋባሱ ኢሳኒ ድርቀበታቲ አረጋባሱ ኢሳኒ ድርቀበታቲ ሁን ኤፍቢዳ ኤፍፒ የዶ ጎርባደ ሀገላቶምኒ witness say new fighting in Ethiopia, Oromia kills dozens. So duetenya one nama tolokaysa ta meta wakites gabasa jirti adunyan. So adunyan attention khanna jirti gababdutti. Dronin wanjabateef droni motumman takafayadamti bekana. Hogga carra dabe. Hogga bilishan dadabde. ፖሊሲን ኢቲአንቴ ደደብዴ ፖሊሲ ኢድሌ ደደበቴ መከላከያን ደደበቴ ሪፐብሊካን ጋርዲን ደደበቴ ጠያራፍ ድሮኒ ኻፈታ እቹይ ሄሊኮፕተር ኻፈታ አዱኛን አከሲቤቲ ሶ አስረት ወዲን ይጀቹ ጅሩማሊ ጋ ሎሊ ፊፊኔ ሎሊ ኦሮሚያ ኸሰት ኢትፉፌ ጅራ አከልወትሌ ናሞቴ ዱዳ ዱሜ ጅራን ሶ ሁሉን ዱቡ አሲያሳ ዱቀበሉት qabsootenya haqa qabeessummaa isiiti aarsaa beektuu baleen keenya kaman diidhaatti mirkaneeffachaa jira. Qabsoontenya haqa qabeessisi addunyaa akka nu irraa dubbatu maal godha aarsaa bilaashii jechuudha. Meettaa wal qixxeedha. Ifiifuu siyaasa nagwaa khasaaraa deemee nus gootomsee addunyaa irrattis maqaan isaa goo ajaa'aa deeme inni nuuf irraa dhiisa. Takkaawoo maallaqa fitatee dhaabaa jechuudha. Kanaafuu drooniin is not sustainable. Kanatti rakkatina nu miiliyoon 70 irraa hafna. Qabxii ittaantu na dabarsateero. ga
خليسي بيتي وبليك يا فولي ربي ساري تاتلو بيا راسل بيسو ورا أرسان وراتان مقالة مندي خيستي سينا إسانا يدتو قبت إتاتو ندبرس مالف هدو خلال ريوني بيتي أتنشينا خنا خلون بالانس إيجاتشو بقبل قبصورة جرا أولاتشا بيتي خدو أولاتشا خدو بيولانوتشا إمالا خيني تفوفو ولي نباسا خانو ولي نراد أبتان جرو يتشو جباتشاتو دبين ديبتي نوتيش غوتومات والجبيسا تفوف اتني هذا مالتو إسا باريسي قابيتي غلانا كان يأوخانا كمتي فرادو كوچوكي ميليشا يو دايسيتي مكالاكا يو دايسي ريبوبليكان غاردي يو دايسي وني نغودو دن دومال نقمتي ريبوبليكان غاردي ايغو توري يچوكي وان قبس وان اني قبسرو داو دوكر راخاسيتي چچبسي ياسي بشافيتي والي سبر بايسو فداتي بيتي نقمتي خيسابان سوغا توني abdii kutannoo fi baaraga garsiiftiidha. Itti yaada. Nallo fajede yo mafe, nallo nasjede yo marafe. Teraptus karana nambe, gurrafe garana rafitu, dina gerra rorritu. Akkamila metu jalle, ora tankambore kabu, formatu laga bokkisa. Lafti yo baride nimisa, antuta lubbuudhaan jirtu, boofatu jira liqimsa. Inni haqa keenya didimsa. Dandeenyu hundeen buqqifna, yoo didde ilmootti guddifna. Diina buqqisuudhuma qabna. Jabesi bulan la vedati tiruni mirga umamale nurramul fujirti jareni ulam banini koba jalan senti gadeni jalla jabesi abado man tolti keheni jedini ijar sake tolti jedini abado man tolti keheni umasi nyanni malakani ajabne bafana digani soda kawen kamu jedini obka bachi sule gumani Sinon qabdu dinan tuffatini gayon dira okkolchisa Dina manin alagaan bineensa bishaan sinya tusi kobalchisa Lucallibna arbaciise seeteenu damma Umaasi nyaanni mallaqaani ajjeebne baafana dhiigaani Egaa akkasuma Inumaatu beetee qawwee biti amma beetee dirooniin sodaannu jadhiiniidha sila akkasitti nu sirreessitanii gaarii ati iddoo namni keenyama waan diroonii tana isa baareessaa jira gaa meegaa nama akka galaanatti itti yaa'e kana akkamaa godhu baaragaa baaraga kana wajjin waloluu waggaa dadhabee ofirraa beetee uummata nu harkaa baareessuu fadha uummanninis akkuma waraanaa keenyatti kana gootatee itti baqaceelu wanni nu baasaa tana malee hin jirtu gaa meeshaalee naqqabtee irraa halkan keessaa tuni beetee kono ifi marseeti dhaabbataan jechuudha. Dishka isa rasaasa isaa wajjin marfatee dhaabbata mirgaaggalaa jennaan irraan bareedu jechuudha. Dhukkallee irra jirtu beekan akkuma turkiirraa dhufetti sanduuqa sanin waraana bilisummaa Oromoo baneena fakkaata. Sanduuqa haaree baneena wanni Digatani bo saasni gurbaadha haareya beetee waan naqamteerraa razza qabne yoo rabbi jeegaa meeshaa amma tartiiba qabsiisaa jiranii meeshaan waggaa tartiiba qabatte waraana keenya keessatti aanutu itti hidhata tokko nu gorsiisuu ta'anii anyway milkiidhaan galanii mirgaan nu galanii ammallee mirgaan nu gala jennaan
gara mega oduu olmi waraana bilisummaa Oromoo taadiyaan tiriyaadda. Biltiginnaa onoota waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa keessatti harkaa dhuunfatee deebisee to'achuuf duula waraanaa banee jabeessuun waraanni bilisummaa Oromoo jabaatee qolachaa jiraachuun ibsame. Jaalaqaafan Fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Erga onkoloolessa 31/2022 duula tarkaanfii qindaa'aa bifa aaraan waraana faashistii Abiy Ahmed irratti irree fi gaachanni uummata Oromoo fudhachuun aanota keessaa waraana bilchiginnaa rukutanii baasuun caasaa siyaasaa isaanii diigeen booda lafoota humna woboon dhabee deebisee to'achuuf duula waraanaa walirraa hin cinne taasisaa jira. Duula guyyaa sana humna waraana bilchiginnaa mootummaa naannoo Benishangul Gumuz magaalaa Baambasii fi magaalaa Toongoorraa eegalee qolannaa waraana bilisummaa Oromoon itti milkaa'u kan dhabe murni maafiyaa kun loltoota kaaba impaayirettiitti duulanii turanii fi bakkoota garaa garaa asoosaatti guuraa jira. Murni ilmaan impaayirettii akka qoraanii bobeessee gada aangoo isaa dheereffachuu barbaadu onkoloolessa 31/2022 irraa qabee waraana isaa xiyyaara waraanaan magaalota akka Laalibalaa, Gobbaa, Dirree Dhaawwaarraa asoosaatti hanga gabaasni kun qindaa'etti guuruun lola kallattii lamaan Baambasii fi Toongoo itti fufee jira. Kan kallattii bulchiinsa magaalaa Baambasii irraa dhufanis laga Daabbus gamatti du'aaf madoon adabaa jira. Aleellaa jabaa woboon irraan ga'aa jirutti kan rifate murni bilchiginnaa waraana isaa xiyyaara uummataa namoota 150 baatuun deddeebisee asoosaatti buusaa ture. Addoota waraanaa lamaanitti fe'uuf konkolaataa uummataa 70 humnaan qabanii of bira bulchuun ganamaarraa waraana nama nyaataa Abiy Ahmed konkolaataa 30 gara Baambasiitti fe'uu maddeen waraanarraa arganne ni addeessa. Lola jabaa lixa Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru murni bilchiginnaa dhoksuuf carraaqii adda addaa gochaa jiraachuun kan beekamu yoo ta'u miidiyaaleen sirnichaa tokkoyyuu hin gabaasin jiru. Tarkaanfii kanas dhimmoota waliigaltee bilchiginnaa fi TPLF haalaan oysuun muddama lixa Oromiyaatti isaan qabate ija uummataa fi addunyaa jalaa dhoksuuf yaalanis shaffisaan tarkaanfachiisaa deemu waraana bilisummaa Oromoo kana humni bilchiginnaa dhoksaatti dhaabuu akka hin dandeenye xiinxaltoonni siyaasaa ni dubbatu. Guutuu tarkaanfii woboon waraana bilchiginnaa irratti daangaa mootummaa naannoo Benishangul Gumuz keessatti fudhachuun of duuba deebisaa jiru akkaataa lolli xumurameen kan isiniin geenyu ta'a. Egaan daawwattoota keenya kabajamu warraata biyyoolessaati galatoo baay'inaani YouTube isaanillee seenaa fi sheer godhaa fi hordofaa isaanii jenna haa galatooman. Gaa ta olbee waraana keenyaa kana fakkaata gabaabdutti meegaa oduu gara washaan laablaabitti isanii deema. Meeshaa boommanaa jijjiiri suuraa. Yeroo dabre akka yaadattanitti waliigalteen Pretooriyaadhaa TPLF fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa wajjii fi mootummaa Itoophiyaadhaatii fi wayyaanee jidduutti mariin godhamtee mariin sangaa guyyaa 10 gaggeeffamte bal'inaan dhugaa wal jalaa gabaasaa turre waan takka wanni nuti isanii ibsine keessaa dhiiraatu beeytee jara cidhaan qabee isanii jenne kan bika jabduu isaan qabaniiti jarii lachuuf mallatteessiteedha. Ati wanni san ragaa lama baatee jirti. Ragaa san lama baatee guyyaa sila adda horii kaasanii Ameerikaan beeytee waa sadiin Itoophiyaa sodaachifte. Tokkoffaa yoo waliigaltee kana odoo mallatteessine kaatanii yaatan taate Araboota xayyaarri keessan magaalaa tokkollee addunyaa irratti qubachuuf hin taa'udha. Lammaffaa maalleenii Itoophiyaadhaa maalleenii addunyaa hundinuu baankii Ameerikaa keessaan dabra. Transakshinii biyya takkaa fi biyya takka jidduutti Ameerikaan qaama sadaffaa taateetti akkasitti to'atti. Bankiin takkatti waa erguu hin dandeessu yoo beetee sistamni Ameerikaadhaa waan san approoving godhin. Bankiin teessan maalleenii alarra akkatti seenne keessaanis akka alatti hin baane waa takka bitachuu hin danda'an jechuudha. Nutis bitachuu hin dandeenyu, mootummaas bitachuu hin dandeessu. Beetee sistama baankii keessaa isan baafna. Sadaffaa humna keenya fayyadamnee ragaa lafaa qabnu jira. Badii gama lamaanuu dalagamtee isan lamaanuu walitti qabneeti heegi isan geessinaadhaanii udaan gara beeysanii jechuudha mootummaa
PP'dhaatii fi akkanumatti illee mootummaa TPLF walii galama akkam sanirraa egaa boodamee hayyee dhaabbu jaaniin Abiyyi dubbisuu qabnatti Abiyyi bilbilanii Ameerikaan akkana jetti yennaan akkatti jalaa bahan hin jiru kanaafuu heera biyyattii bu'uura godhannee walii galuu ni dandeenyaadhaan gara waltajjiitti deebi'anii wayyaanee walitti akkatti dabalaniif dubbii jenosaayidii qofa odoo hin taane yoo isanis marii tanarratti mallatteessuu baattan taate badii isan dalaydan hunda ragaatti qabna heegi isan geessina lammaffaa ammoo ummata Tigraay fi isanis akkuma marfamta kanatti haftanii addunyaa dhumtan malee namni isanii dirmachuu danda'u hin jirudha. Wanni isan baasaa isan lachuutu waan isan hin jennu godhaadhaani gaa adeeroo Mike Hammer gudii isaan godhee jechuudha. Qabxii 12 lafa kaayee fi waan sila amatamee qabeetee ganaa deddeebianii qabxii tanarraa taanee dabruu qaban gaa takkitti wasanitti namuu sodaatee naasuudhaan. Geetaachonis naasuudhaan ookee gamtaa gab Abiyyiinis mallatteessee jarri akkasiin ni haa godhattee jechuudha Ameerikaan amma beera Ameerikaa jarri lachuu jechuudha. Wayyaaneen bikkatti galtu wallaalte Pretoria booda amma kunoo Nairobi jiranii. Nairobitti Jeneraal Taaddasa Warada dhaqee waliigaltee sanirraa qabxii jahaffaadhaa irraa haasa'uudhaaf waan beeytee qawwee walirraa hiikkachuudhaa sana haasa'uuna jaanii hulaa cufatanii citiidhaan waliin jiranii teessumtitu silaa waliigalteen xumuramuu qabdi ammallee TDF hin hiikkadhuudha. Haaldureen isiin lafa kaayyattee maali hamma waraanni Eritiriyaadhaa Itoophiyaa keessaa bahutti. Amma gaa dubbii jabduudha jechuudha. Hamma Eritiriyaan Itoophiyaa keessaa baatutti ani qawween hiikkadhuun waan beeytee mootummaa megaa waan TPLF hin gaafatte. Waan beeytee akkanumatti illee Biraanuu Juulaadhaa waliin ijee maali dubbiin Eritiriyaadhaa nu laallatti warra mootummaa federaalaa isanii ilaallattu kanaafuu akka waliigaltee keenyatti hiikkadhaa dubbii Eritiriyaadhaa nutiidhaatu adeemsaan baasaadha. Maaliif waraanni keenya harka 180 harka Fir'oonaa jiraadha. Hidhannoon teenya wannummaan biitii qabdu harka 180 Shaabiyaatu harkaa qabaadha. Kanaafuu laaftuu mitiidha. Nurraa bahan waa laaftuu miti yeroo nuu kannaadhaan. Sogaa akkam ja'anii bahaniin tun waan nama dhibdee jechuudha. Because Taaddasa Waradaadhaa yoo arra mallatteesse guyyaa kurnan dhufusan keessatti meeshaa gurguddoo isaa hundaa'uu mootummaa Itoophiyaatiif dabarsuu qaba. Baatii takka booda ammas khilaashii fi waan xixiqqoo halluu qaba. Guyyaa 40 booda mootummaan Abiyyiidhaa eerpoortii magaalaa Tigraayitaati guutuu qabatee Maqalee seenee mootummaan ce'umsaa ijaaramuu qabdi. Mootummaa ce'umsaa TPP fi wayyaanee Baayitoolaa Saasaayee Asimbaa የትግራይ ዲሞክራሲ ማሬ የትግራይ ኢንዲፔንደንሲ ፓርቲ ሁንዲ ወል ዱፈጋ መንጉዶ ወጂን አቦቲ ገዳ ማሬ አቦቲ አመንታቲ ሞቱማ ጮምሳ ተከ ኡመተኒ ሰምቦዳ ጋራ ፊለኖ ዳት ሰምቦዳ ፓርላማ ወልቲ ቀበሜ ካሳ ሾርኬሱማ ኸይሳ ብርቱካን ሚደክሳቲስ ላይሰንሲ በቴ ፓርቲ ተው ኢሳኒ ዴቢፍቲ ፊ አካሲት ኢሌክሽን ፊለኖን ጎዳምቴ ዮቲፒኤልኤፍ ሞቱማ ረድ ዴቢቲ waan walii galtee dhibsitu. Dhiironni hordofaa jirtan mokkam ammoo gaa Naayiroobii san keessatti walii galuun tun ni dhabamte jechuu dadhabamte. Taraa tana I think wanniin wayyaaneen tapha bareedaa taphataa jirti. Taphni bareedaan yeroo bitatan gaamma kunu. Karaan yeroo itti bitatte maali yoo akkanumaanuu mallatteessan gaa beektee wayyaaneen zeeroodhaaf baaftee jechuudha. Because guyyaa kudha keessa meeshaa gurguddoo halluu qabdi baatii takka booda beektee Abiyyi Maqalee seenuu qaba qawwee takka malee. Kanaafuu yoo Eritiriyaan hin baaneen gaa waan dhugumatti hallollis deemaa jira lafarratti amma naannawa shireen dalaas anyway shiree Aduwaa keessatti namoonni dhumaa jiranii jechuudha lola Shaabiyaan itti fufee jira. Duuba ka haala kana keessatti hiikkachuu ummanni Tigraay hayyamaan jiru. Ummanni Tigraay hayyamuu miti. Mee suuraa waliigaltee sirra naa kaa'ee shabba. Suuraa waliigaltee isaanii dhiironni hordofaa jirtanii isiis amma kanaanii firraa beektee Abiyyi afaan qabsiifte. Gaa ammoo gaa kunififuu deedlookii tokko jechuudha. Deedlookiin jiru maali?
sodaa nagayaatiin qaba hiikkachuun danda'udha. Amma gaa yoo qumaaraa jechuun yamma qumaarri wayyaaneedhaaf Eritiriyaa yoo ofirraa baaftee Eritiriyaan eega bahee daangaa san cufame haganaa tartiibaan deemaa jiramu akkam samboda abiyyiidhaaf isaa walitti hafnaan ofirraa dhokkulee numa danda'anii jechuudha. Walii galama akkam ofirraa dhokkan. Amma wanni guddoon iccitiin guddoon baate maali? Tanuu ilaallatu akka Oromootti abiyyiin waraana beekadhu gaafatti yoo baatii jahaaf gaafa lola san dhaaban Oromiyaa keessa ibiddi hareen nuu qabate jechuudha. Gidiraa guddoo keessumachiifne amma immoo galata waaqaati odoo walii galanillee waraanni abiyyiidhaa waan galuu danda'uun fakkaatu jechuudha. Eritiriyaan daangatti itti cufanii hatta madoon abiyyi waraana abiyyiidhaa Gondarillee dhufanii akka wallaanaman hin ayyamneef afaanii baafatee Fir'oonni biliyoona meeqa gaafatee jechuudha. Akkuma waraana Somaaliidhaa boodaan isan garsiisaa qabatee leenjisee maallaqa fidisiifin gadhiisa jeen Hassan Sheikh Mahmuudin. Waliin hordofna. So khaatamni babbareedaan amma jalqabee jechuudha. Haa amma gaa feesii lammataa kana keessatti dhukaa isaanii miti ammoo taphni babbareedaan miiza gubbaa taphataa jiran. Wayyaaneen somehow yoo akka amma dhaabbatte kanatti abiyyiidhaatu irra beektee pireeshara jala jira. Maaliif Eritiriyaa akkam godhee baasaa jechuudha. Waraana kuma dhibba meeqatti kanniteeti kan dhume haafees harkaa qabdi meeshaa waraanaa harkaa qabdi. Abiyyi maaliin biyya bulchaan iccitii beektee waan if dandeessee jechuudha. So tuntana even odoo waraanni kunuu kadeebuuf taate abiyyii fi shaabiyaan deebi'anii wal ni amananii jechuudha. So waraanni kun daangaadhaa fagaachuun taa'u takkaan Eritiriyaa keessatti hafa daangumaa eeguudhaaf gaayoo TDF waliigalee naa eegi jee malee irtaa kanneef malee beektee yesameen izii sanummaan naa taati Eritiriyaa tanarraa eegaa yoo taate malee haa beekadhu dubbiin ammas asalaala fi jijjiiru jirti jechuudha. Eritiriyaan bayyachuun Eritiriyaan ammas Amaaratti waan dhaammate qaba. Amaaraanis jarana waliigaltee kana keessa isan hin jirtanii duwwaan baatanidha. So most likely senaariyoon as deemu Amaaraa fi Dudduqqee fi Shaabiyaa Wayyaanee fi Abiyyi akkasittuu beekan bikka lama cabuu isaanii malaa jechuudha. So lolli kabiraa banama ammas tokko dhaabbatee kabiraa banama. Jeneraalli Dudduqqeedhaa Tafarraa Maammoodhaa eerpoortii irraa deebisanii jechuudha. Wanni garii Shaarukaan intelligensiin isaa bareeddu jechuudha. Qaallichi kun silaa maqaa beektee haala tolchanii fi lafa jala wanti guddaa ministeerri hundi isaanii mokkam waa hunda godhanii kabbeen arkeenii jechuudha. Kabbeen amanamaa beekadha. Kanaafi bara nuti eerpoortii keessatti Oromoo heddummeeffadhu inni jennuuf haadha jechuudha. Kabbeen jeneraal Maammoo arke akkasitti. Ante naanaanasti ምንድን ነው ምን ፍለጋ ነው እዚህ ምን አለ? አይኮ ያመኛል አሜሪካ ሄጄ ለመታመም እዚህ ሆስፒታል የለም ያለው ማን ነው ደግሞ? አረ እኮ እዚህ ያልቻለውን ዶክተሮቹ ወደ አሜሪካ ሊልኩኝ በቂ አባ ከቲ የመደም ደቢ ማሊኩ ነው ፍዲ ባስቦሩ መከናው ጥቆ በለ ሰደፊዳን ቤቴ ሸከሸከቲ የቱይ ኤኒዌይ ተፈራ ማሞ ቀቡን ኢሳኒ ሰዋን ጉዶ ቢኮዝ ተፈራ ማሞ በየቹን አከመሮን አለ ኢሳኒ በየት የቹይ already nama araara wayyaanedhaati fi araara abiyyi dura dhaabbataa jiru. Nun kubar tabni keenya sadii galuu qabaadha. Tabni taphataa jirru hooma beektee washallaaf lahabii kana walii gadhiisaa jirru olaantummaa Dudduqqeedhaa isa hin hayyamnu jechuudha. Dudduqqeen akka beektee Koongoo teenyarra jabaatan hin barbaannu. Koongoo wal dhawaati wanni illee irraa dha'uunaa jechuudha maal jettaniin Dudduqqee irraa dha'uunaa meegaa karaa sittiin deebi'a. Ammoo dubbiin guddoon waliigaltee tana uummanni Tigreedhaa akkamiin ilaaluu jiraan xiqqoo isan agarsiisuu barbaada. Uummanni Tigreedhaa waliigaltee TPLF fi waliigaltee mootummaa Dr. Abiy akkamitti ilaalaniin waan jabduudha jechuudha. Hawaasni Tigreedhaa waan qabatuu fi waan gadhiisu wallaalee jechuudha. Dubbida ajaa'ibaa takkati taate. Akka beektee gaafa keenyaa 91 san taane jechuudha.
amma gaa nama jaba isaa barbaadata nama bilchaata nama beeytee tapha kana keessa ummata Tigraay mataa walitti qabee daandii saaqee fi hulluu isee keessaa baasu gaa Dabratsiyo Haji Dabra Birhaan tananii beekaa kanaan jettan taate Haji Dabra Birhaan beeytee yoo gaa koroonumaaf dawaa taate malee waan siyaasaatiif waan lolaa biraa hin dhabee jechuudha. Ammoo dubbii koronaa tan inni jaba. Beeytee eegaa addunyaa dhiiftee bari inni gilaafa hin dhiifne jechuudha. Gilaafa sanuu buluu kana fikkaa'eeti maaskii hidhatee akkana jee haasawaa jechuudha Haji Dabra Birhaan. Abzi ኮሮና በጣም ኃይለኛ ተላላፊ በሽታ ነው። የተጋሩ ህዝቦች ሁሉ ይሄንን ኮሮና አንድነታችን በማጠናከር ይሄን በሽታ ማሸነፍ አለብን። inni yoga khoroonu matti beete akka qabaate malee abiyyiidha waan taba wali beekuu dandeenyatti fakkaatu. Abiyyiin yeroo hedduu moohee ture qumaar hedduutti isa nyaateen. Odoo inni maqalee jiru maqalee raarihee hoggaanni maqalee deebi'ee su kaabeetee Pretoria fidee ammas arihee bara. Qawweenis ariheeti karaa nagaatiinis arihee ture. Waan ajaa'ibaati bakkam. Karaa nagaatiinis arihee ture. Mootummaa jaarotti buusee karaa nagaatiinis. Akka waliigalteen Pretoria akkas jetti. Karaa nagaatiinis buuse Haji Dabra Birhaan karaa waraanaatiinis gaarattu isa galchee ture. Kanaafuu uummanni Tigraay kaayoo nama wayyaa Haji Dabra Birhaan ol qabaatan. Yoo as baasan malee kun gaafuu koronaan deebi'eefaa yoga ministeera fayyaa dogootanii irra gaarii jechuudha. Ammoo ministeera falmiidhaa nama isa barbaachisa. Dubbiin guddoon gaa Oromoo bira marroo jira. Oromoo bira haa xiqqaattu haa guddattu Mararaa jira, Daawit Ibsaa jira, Jawaar Mohammadii jira, numa jiranii jechuudha. Akkana bakkanaame. Ibra haati waan Oromoon gura laattuuf ni qabdii jechuudha. Yoo rabbi yoo dalaga deebi'an beektee saba kanallee kallattii kannuu danda'aaf ni jiran. Gama waraanaanillee gama siyaasaa. Tigraay keessa waan itti mul'anne jechuudha. Keessaa dogoggorri isaan guddaan godhan Tsaadiqaan Pretoria geessu. Big mistake. Maaliif odoo Tsaadiqaan arra tapha kana keessaa alatti isa dhiisanii ummata Tigraay dhageettii jabaa fi kabajaa guddaa qaba. Bara arra namuma qabanuu bilchaata Geetaachoo Raddaa Silaadis ni xurumbaadha. Xurumbaan kun akka fedhetti illee haasa'umaa miti. Ammoo hayyuu akka beetee Jeneraal Tolosaadha. Maqaa isa xureessuu Pretoria geessanii kuni beetee sharrii Haji Koronaati jechuudha. Kun Haji Koronaadha Haji Dabra Birhaan miti. Walumaa Haji Koronaan Tolosaa maqaa balleessee jechuudha. Amma haa Jeneraal Waradaa qofaatu hafeef duraan Taaddasa Waradaatis ganda salphinaa san geessan. Yoo kana tokko tokkoon ajeessanii fixan ummanni Tigreedhaa duuba kaabaru eenyu dhagahuu ta'an waan nama gaafiin guddoon jirtu dhiiroo namnummaan Tigreen irra waliigaltu kun kamii jechuudha amma. Because ilaa ammatti waan irra waliigalame namuma gabbee ummata Tigraayitti waa ibsu dhabne jechuudha. Ibsi ilaa ammaa kan namaa jiru hooma beektee Ridwaan Hussein kannaa jiru malee gama wayyaaneetiin haga ammatti wanni takkalleen hin kannamne. Haji Koronaan maaskii isaa hidhatee gilaafa suuqatee waajjira jiru hospitaala jira rabbii tokkicha qofaa beekaa jechuudha. Dhiiroo waliigaltee tanaa quba qabaa hidha. Jarri televezyiina qabu raadoonaas hin qabu. Moo gaafa isaan galan beeka eeggataa jechuudha. Eber gaafa dur tokko zamana beektee makiinaan hin jirre telefoonni hin jirre raadoonni hin jirre sani hajji kana beektee baatii 3-4 dura haateet imalta jaamiillaan. Odoo deemtuu akkasitti baabu mandabiin achi tarkaanfattee hajji dheexee as deebita. Warri biyyaa jaan guyyaan iidaa yoomii beekuudhaaf gaafa warri hajjii baatii 4 booda deebi'e iidaa rafaa salaatanii wayitee haajii nuu gale akkasi beekan. Gaafa haaji gale haa arra beektee arafaadhaa jaan jechuudha. Amma Haji Koronaanis gaafa uummanni Pretoria irraa maqaleetti gale من دعنا سمع منه كونيا زي تلفزيونم يلم راديونم يلم تليفونم يعلم إني أقول بلن قدي نعطي يطبقنا سلسلة معناته عندنا نجار جلس علينا لتقدر حزب مجلس عالمي يا دير أخي برخام خدت ثانية تشوي دبي بريتوريا بنا خدني تبرما أما نيروبي جراه تشوي خاتي تخلى مواهب سو ولا وري نيروبي دا ديدن جيتا شورد دا ديده تشوي يا جبهة سو وجيتاتشو هاسوي
barana beete baasuu isaan qabate mee oduu tana dhageeffadha jechuudha mee oduu tana dhaqasaati ummanni Tigraay akkam jechuu jira bargaa hinii kan karaa nagaati moo maarree harkaa wal qabanii jechuudha yaa Haji Corona ummata gaddaafte itti dhiyaadha. ጨካኝነት አውሬነት ሰብአውነት የሌለው መንግስት መሆኑ ብቻ ያምናል። የሀውዜን ካለ ቦደረ ናሲው እንደ ማንኛውም ታጋይ ዋጋን የከፈሉት ህዝቡ እንቅፋት ሆነው የቆዩ ስርዓቶች እነሱን ለማስወገድ የተደረጉ መስዋዕታት ናቸው። የሰማዕታቱ ደምና አጥንት በልማቱ በመልካም አስተዳደሩ በዲሞክራሲው ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሰናል። ሰኔ 15 1980 ዓመተ ምህረት ስፍራው ደግሞ በትግራይ ክልል ሀውዜን ከተማ። ሀውዜን በክልሉ በገበያ ማዕከልነት ትታወቃለች። በርካታ የአካባቢው የገጠር መንደሮች ወደዚህ ከተማ በመምጣት ይገበያያሉ። ህዝቡ አገር ሰላም ብሎ ከሁሉም አካባቢዎች ለመገበያየት ተሰባስቧል። አርሶ አደሩ ምርቱን አቅርቧል። ሸማቹም በደራው ገበያ የሚፈልገውን እየጠየቀ መግዛት ጀምሯል። ልጇን በጀርባዋ ካዘለችው እናት ጀምሮ ከትንሽ እስከ ትልቅ ከሊቅ እስከ ደቂቅ በደራው በሀውዜን ገበያ እየተሳተፈ ነው። ግና 5 ሰዓት ከመሙላቱ ጥቂት ደቂቃዎች ቀደም ብሎ ሳይታሰብ የደርግ የጦር አውሮፕላኖች በሀውዜን ሰማይ ላይ ማዣበብ ጀመሩ። በነገሩ ግራ የተጋቡት ገበያዎች ሰማዩን ትኩር ብለው በማየት በጉዳዩ ይሰለሰላሉ። ገሚሱ ነፍስ አውጪ በማለት ግብይቱን ትቶ ከአረመኔዎች ኢሰብአዊ ድርጊት ለማምለጥ ሩጫውን ተያይዞታል። ሌላው ደግሞ መቼም በወገኑ ላይ የሚጨክን መንግስትም ሆነ የአውሮፕላን አብራሪ የለም በሚል በገበያው ውስጥ ተፍ እያለ ነው። በቅጽበት 2 ተዋጊ ሩሲያ ሰራሽ ሚጎች በገበያው ላይ ቦምብ ማዝነብ ጀመሩ። እስከ ረፋዱ 5 ሰዓት ድረስ በሚገበያዩ ሰዎች እንቅስቃሴ ድርታ የነበረችው የሀውዜን ገበያ ታመሰች። እናቶች ከነልጆቻቸው ለማምለጥ ሞከሩ። አየው ጥቆ ድሮ ወፍቴት ወጓሳ ፍፍኔ ሴንተንጌስት ዱራን ጋቤ ከሉ ታዚያ ተነኸይሳይ ጋብሰ ነመቀበኔ ቾይ ይሮ መለስ ዜናይ ኾፎሌ ታቱ ዲሴን ደምኔ ፊየችሁያ Haji Corona ዳፍ ኾፉ መለስሌ ታቱ ሸሚዝ መለስሌ ታቱ ፈሉ መተኸና ረኮ ኸይሳ ባሲ ቾይ ኤበር ኻናው መታቀቡ ሳን ከይሳ ዳቡ ጅራው ሀውዜን ራሃዲጋ አመት ኮይሰቲ መቀሌ ቀበተኒ ጎንደር ቀበተኒ ጎጃም ዶኒ አመት ከኸይሰቲ ወለጋን ዱፈኒ አምቦዳን ፊንፊኔ ሴደኒ ቾይ ኤበጋ ወኑ እንዲኑ ሰሙዳ በከዳ ነሜዮ ሰሙዳን ጫለምቴ አብይን ስላረ ትግሬን ነሙማን ቤቴ ሰላቱ ጀናዛ ረሰላተኒ ፊታቲ ጎደኒ ፊ ወጅራ አዋሉ ቀበን ቤቴ Haji Corona ዳ ቾይ ማልጀቹኸቲ በር በለይሰኺ መታየቹን ላፍቱ ሚቲ ቾይ መታየቹን ኮንሲኩዌንሲ ቀባቹ ቀብት ብየተከ ቤቴ ጨይሱሱ ዘደብደ ቡ ቀብታ ዮም ቡነ ኻባላንሲ ቡ ቀብዲ ቾይ ወሉ ወነሞከም ቀላፉ Haji Dabra Brani gana uga jarri Haji Radebe ga odunu ga samboda daga chuhi warri sandura moga kati tartiba qabate nama khuma sadi ol dabani roro droni da sambeete ummata fitin gotom sani khuna kana hidatani finfinne gondar cabsani gojam cabsani wallaga yaani finfinne to hatani chuhi atinga maboda mala khitabu makhaysati mala ummata kana ተጋሩ ዱብፍነ መለ ለፈረቲ አዶንሲ ቡርጃጂን ኢሳን ከይሰ ሰነንቱኒ ዋን አከመለ ቤቴ ኢሳን ቪያድ ዶዳቲ የቹይ ኢልማላያ አቲ ሸቦልስ ወይ ሰዲቃ ባይቹ ጃቤ ወኔ ተከሰሪ ተባቺ ሱዴማ ዱቢ ሰሪ ፍትፉፍና ዱቢ ወኒዳ ተውመሰኒም ነ ቹኺያ ታ Haji Corona ዳ I don't know ተይሳን አንገለን በሉት አልহামዱሊላህ ወይቴ ወል ወጀላያኑ ደደምነ መለ ወይቴ አረመሮ መታይሰቱጋ ኦሮሞ ዳፍ ወረበቴ ሰዲኑ መሮ መታይሰቱጋ ጁሃር መታይሰቱጋ ወጀላያን ጃልዳውት ኢብሳ አካሲ መራራ ጉዲና አካሲ ወነሞ በራቴው ለኮሰን ቀበኔ ቹ ዶክተሮታ ፕሮፌሰር ኑቲበር ወረብ ሻይረ ታይ ደቦቴ ቹይ ኢሳም በር ዲርት ከይሳ ዱምቴ ደሮ ዲርት ከይሳ ዱምቴ
ومقابتني فولا نمني كميت موتوماتي هي بريتوريا دكه جبهتي قدي بيأتوي برضو أكا خبجاك أبوتلي أبيين بوسي غاري بر ودوك أقوات ديني بريتورة تفرم يعني موتوما مجييني بر بقى أكاك مالتنا وهون من على هون تشجر على ودي أنت منقصنا يعني يكل المنقص بقى يكل المنقص له بنات دي عاون يكل المنقص بعد أمريكا what is wrong with you I am not a government now. Yes, according to the Constitution of Ethiopia, you have conducted election without the permission of the federal government, so your election is voided. You guys are TPLF, not the Tigrayan government. Why? أنت بدنا مثلو جنرال سعدك نيا government هذا لنا. إذا أنت عندما تارجو عرجو من تأيك نياله. قبتنا على هنا من عويتنا بكعتي نجا كتملس دمو إن أنت وياني عدلات شو من دايلون بوياني مقولون تسمع متى النوتة من على تعتانو يوصل ما بيته بروس وياني متي أتيس جيتات شو دا أتيس أبلو ترودي بسني جاري تفر عملت سنة شوي شوّد أجايباتي إشارو خان شوّدين بهجة منقص إن الدرادري سني من مالتنا وصل درسني جاري شوي anyway أمر موتوما متي موتوما تقرأ إنجرت يروحوا بنا موتوما تقرأ إنجرتو بيشبو ويسري تبتشي سودة ما تري هذا أكاسيت تجاول رابعني أشوي داكيين هارك كفلته هو قال له خفيه أشوي أكاسيت تخارج نيس قافة داكيه كلام كفلته أشوي ولي كلام أكوي أبيجي في TPLF في بكر قافة TPLF أبيجي نكاسيت أكهرجها سنة كفيه بيته دا هذه دبرة برا تخفله أشوي قافة بريتوري تامو هاي ويا موتوما تقرأ كلاتن أبيجي دا في تخفله دا سبوا ودي دا بكيسو بربادة هنا أشوي أبيجي نقول أبو تخفله جرا بيته هوغا أبيجي كفيه ويا نه تخفله هوغا مو ويا نه كلام تلفون يسيرا جدار متى سلامو أبيجي تخفله كاسيت ولا كفلاني دا غلطو مشابو كابتي تانتوتي هاولي دا برو ميمال جتاجر وبني تقرأ وبلام بوته أمني تقرأ إما ولي قلتي خنا وان الراجان هذا جيفنو يتوي ولي قلتي خنا قبتي جا أديرو جنرال بيته جترين تادسا وردا دا دب اتيادة كامت كشو دبي إليتريا دا تسعة جوجا بتشاجرني وري تقرأي هجم تكا دبين تندمتي because يو هيرتي فردني هيرتي يو فردني دبين تقرأي دبين إليتريا دا وياني اللال شفتو اتقافتهم برمدوم ما في دانغاتيك سوداتا موتوما فدرالاتي تبيتي إليتريا دا بيجة تودن ديسوس موتوما فدرالاتي مالي وياني دامتي خلافوغا أكا هيرتي هالدوري تون دندو يو أكا هيرت جنتاتي يو أكمو لغالا فرجو توتاتي أمني تقرأي وبيمال قباهي شابياتي يتوك أوهي كتان أكنا وكلامت أكا بيشاني سنقوينه أكا هاروني سنقوينه راتشيني سندوني ده مالا بربادي تشوي أمريكا أكام قولي بكتانا مالا باسوطان بيخو ميجرال تادسورة دا مالجا የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ መሬት እስካልወጣ ድረስ የሚፈታው ትጥቅ የለም ሲል የትግራይ ሰራዊት አስታውቋል። ከናይሮቢው ድርድር የተሰሙ መረጃዎችን ወደ እናንተ በዝርዝር እናቀርባለን። የሱዳን ቤጃ ጎሳዎች በምስራቅ ሱዳን ነፃ መንግስት በመመስረት የመገንጠል ጥያቄ አቅርበዋል። ሌላኛው መረጃችን ነው።
የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች ስምምነት ለመቋረጥ ጫፍ ደርሶ እንደነበረ አሜሪካ ባቀረበቻቸው የማስጠንቀቂያ ነጥቦች ድርድሩ እንዲቀጥል መደረጉን የኢትዮ 360 የዲፕሎማቲክ ምንጮች አስታወቁ። በህወሓትና ብልጽግና መካከል በደቡብ አፍሪካ የተካሄደው ድርድር በመጀመሪያ ዙር ሰኞ ያለ ስምምነት ተቋርጦ እንደነበረና አሜሪካ አቅርባው በነበረ የማስጠንቀቂያ ነጥቦች ድርድሩ እንዲቀጥልና ስምምነት ላይ እንዲደረስ መደረጉን ምንጮች ነው የሚናገሩት። ሰኞ ላይ ያለ ስምምነት ሊበተኑ ሲሉ የአሜሪካው ወኪል ማይክ ሀመር አንድ መረጃ ይፋ አደረጉ ይላል ምንጮቹ። ማይክ ሀመር ድርድሩ ያለ ስምምነት የሚበተን ከሆነ የአሜሪካ መንግስት አቋምን ይፋ እንዳደርግ በተሰጠኝ ኃላፊነት መሰረት በዝርዝር አቀርባለሁ በሚል ነጥቦቹን ይፋ ማድረጋቸውን አስቀምጠዋል። በዚህ መሰረት አሜሪካ በመጀመሪያ ያቀረበችው የማስፈራሪያ ነጥብ በዓለም አቀፉ አየር ትራንስፖርት ማህበርና ዓለም አቀፉ ሲቪል አቪዬሽን ኦርጋናይዜሽን ያላትን ተጽዕኖ ተጠቅማ የኢትዮጵያ አየር መንገድን በየትኛው ዓለም ክፍል እንዳይበር እገዳ እንዲጣልበት ታደርጋለች የሚል እንደሆነ የዲፕሎማቲክ ምንጮች ገልጸዋል። አሜሪካ በሁለተኛ ደረጃ ያቀረበችው ማስፈራሪያ በኢትዮጵያ ያሉ ባንኮች በኒውዮርክ ምንም አይነት ወኪል እንዳይኖራቸው እናግዳለን የሚል ጠበቅ ያለ ማስጠንቀቂያ ነው ይላሉ። በሶስተኛ ደረጃ አሜሪካ ያቀረበችው ማስጠንቀቂያ በቀጥታ ለህወሓት ተወካዮች እንደነበር ይናገራሉ። ማይክ ሀመር ለህወሓት ተወካዮች በዚህ ማትስማሙ ከሆነ እናንተም ሆነ የትግራይ ህዝብ አሁን ባለው ከበባ ከማለቁ ውጭ ምንም ምርጫ የላችሁም በማለት ያንዣበባቸውን የመጥፋት አደጋ በግልጽ መናገራቸውን ያስቀምጣሉ። አሜሪካ በአራተኛ ደረጃ ለኢትዮጵያ መንግስትና ለህወሓት ተወካዮች በጋራ ያቀረበችው ማስጠንቀቂያ በአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ስር ባለውና የአትሮሲቲ ዲተርሚኔሽን ሪፖርት በሚያወጣው ክፍል አማካኝነት በዚህ ጦርነት በሁሉም ወገኖች የሞቱ ወገኖችን ምን ያህል እንደሆኑ መገናኛ ብዙሃን ይፋ እናደርጋለን የሚል እንደነበረም ገልጸዋል። እሱን ተከትሎም በጦር ወንጀልና በሰብአዊነት ላይ በተፈጸሙ ወንጀሎች በባለስልጣናት ላይ ክስ እንዲመሰረት ግፊት እናደርጋለን የሚል ቁርጥ ያለ ማስጠንቀቂያ ማይክ ሀመር ማስቀመጣቸውን አመላክተዋል። ስምምነት ይፈጠራል ብለን በይደር ያቆየነው የጄኖሳይድ ብየና ህግ አፋጥነን ዳር እናደርሰዋለን በማለት የመንግስታቸውን አቋም በግልጽ አስቀምጠውላቸዋል ብሏል። አሜሪካ ያቀረበችውን ማስጠንቀቂያ ተከትሎም ሰኞ ያለ ውጤት ሊጠናቀቅ የነበረው ድርድር እስከ ሮብ ድረስ እንዲራዘም ሆኗል ብሏል የኢትዮ 360 የዲፕሎማቲክ ምንጮች። ድርድሩ በተራዘመበት ወቅት የብልጽግናው ወኪሎች ወደ ብልጽግናው መንግስት መሪ አብይ አህመድ ደውለው የሁኔታውን አሳሳቢነት ለማስረዳት ጥረት ሲያደርጉ እንደነበር ምንጮች ሳይጠቁሙ አላለፉም። ካውዱደቱ ተኖረ ዲረፉ ሰሊሜቲ ጅራ አከቲ አሜሪካን ጀራቴ ሱበራ ኸፊ ጉዴው ሚጭርቴ ሀጩጬ በከለ መንቀብ ነቀብደ ወቴ መለቴ ሲፍቴ ጋ ኸለሰን ይብሰን ሜ ዛራቹ ጋና ማበይቴ ወን ስታሊን ገብረስላሴ ወኃይለ ስላሴ ገብረስላሴ ቲሳ ስታሊን ገብረስላሴ ዳ ናማ ጋፋ ሎሊ ቤቴ ባጀተኒኒ ናማ የሮ ዴራፍ ጋ ሚዲያ ዳን ኦሎላፍ ሞቱማ ትግራይ ፊ ቲፒኤልኤፍ ቲዲኤፍ ሌ ገርጋሩ ቱሬ ኢቭን አራ ኢኒኑ namni isaa ol khaleessa wayyaane ture namti gurbaan kun arra miidiyaa isaanii qaba inni loo ragaafi qaba jechuudha dubbiin hiikkachuudha isaa fulli qinfamne irraa sanii deeba inni nu wayyaane hidhatee isaan wajjin piiskiipara ture atik Sudaan keessa ture isaa Ruwaandaa taatu Sudaan amna shur piiskiipara ture fi waraanawwanidhaa ture waraana wayyaanedhaa ture amma Ameerikaa jira ga nama lola sana katti gabasu trio khaya tantate wara harka khannate fi boju fi khana bifa ajaibatin gabasa tur duwara inninu tinamanne chuy inninu wali galte Pretoria san tinamanne inni wani ni jecha jiru dubbi amma bete technical termi da khase chuy amma ga wani sangalini jira inni katti khase TDF fi TPLF diddu garagarumma jirada قواسدي والبرخاي TDF TPLF في موتوما تجراي موتوما تجراي في TDF وليندلك TPLF كلتي دان TDF نجتو وليقلتين ساوث أفريقيا قدمته TDF انجرو موتوما تجراي انجرتو TPLF يوجي وليقلانينا خوارانا قبو TDF waraana mootummaa Tigraay malee waraana TPLF mitiidha. Kanaafuu qaama waraana qabne wajjiin Abiyyi walii galee malee
mootummaa Tigraay wajjin waliin galle kanaafuu wanni hiikkachuudhaan nu ilaallatuun waan beetee akka burtukaana cuunfanii yaadni amma isaan as baasuu danda'a kanaa jechuudha. Ammoo yaadni kun maaliif fashala? Wanniidhaan fashala. Heera beetee konstituushinaatiin. Higga mangistiidhaan mootummaan tun already expired taatee jirti Tigraay. Filannoo isaanii san beetee gaafa mootummaan hin jirtu jettee mallatteessee dubbiin dhumattee jechuudha. Habar mootummaan tabiraatamii jechuudha ta dhuftu. Inni wali jechuun jiru Abiyyiin TPLF wajjin walii galeedha. Adeeroo kamisa Stalin keenya shirba sammuudhaatti qokkana sossooyi mokkame jechuudha. Bar mootummaa Tigraay waggaa jennu TPLF mokkame. Hawee paartii biraa keessa jirti jechuudha. Silaa TPLF mormituu ta'e of course TPLF mormituu ta'e akka baayitoonatti mootummaa gubbaa jiru ammoo baayitoonaa ta'e waraana jechuun baayitoonaa ta'e Abiyyiin TPLF wajjin walii gale of course akka Abrahaa Dastaa sanitti yoo isa hojii Abrahaa Dastaa wajjin walii gale warri Tigraay nu ilaallatu jechuu dandeessan. Bara ammaa mootummaa Tigraay jechuun TPLF jechuudha. Kabiraa hojii jechuudha. Paartii guutuu khasaaraa guddoo isan qabdan monopaartii taatanii paartii takkaan deemu khasaaraa isii fidde kana jechuudha. Arra mootummaa Tigraay fi TPLF adda baasuu hin dandeessu paartii fi mootummaa because mootummaanis paartii is mootummaa akkuma beekte Itoophiyaa kana jechuudha. Bikkisan si jala galtee fakkaatee jechuudha technical termitti. Egaa konstituutiona fudhatte election ati godhatte san vote ta'uu qaba. So guyyaa ati beetee sanee soddon booda mootummaan ta'e hin jirtu. Already bara amananii TPLF mootummaan hin jirtu amanan. So TDF qaama of dandee gootee irratti ni mikaadeeru. Yoo amma labsate malee. Amma irraa jalqabee ajaja Haji Dabra Birhaanii Haji Koronaatiin hin bullu TDF injee fincilee gaaratti gale marroon gaara galee jenna. Sanii ala ammoo beetee warri Pretoria dhufe kuni TPLF Haji Dabra Birhaan ammoo mootummaa Tigraay TDF akkana addaan babaasuun tuqaa hin taatu jechuudha. Anyway waa hundaaf itti dhiyaadhamee qabdiin guddoon dura dhaabbachuu jenni hiikkachuu qabnu masan ibsachuu barbaade. ላስቲንግ ሶሉሽን አይደለም ይሄ በእርግጠኝነት የምናገረው ነገ ጧትም በተግባር የምናየው ጉዳይ ነው። ላስቲንግ ሶሉሽን አያመጣም። ምክንያቱም እንግዲህ የትግራይ መንግስትን እንኳን ቢሆን ይሄ ትልቁ የተሳሳተው አብይ አህመድ ፖለቲካሊ የወደቀበት መሆኑ ይሄ እዚህ ስምምነት አትሊስት እንኳን ከህወሓት ጋር ነው ስምምነት የፈጸምኩት እያለ ያለው መንግስት ነው። ችግር የለውም እኔም ዝም ብዬ ልቀጥል እኔም አጭበርብሬ ነው የመጣሁት አንተም ያካሄድኩበት ምርጫ ይሄ ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ነው የብርቱካን ሚደቅሳ ህገ መንግስቱን ጥሰህ ነው ምርጫ አካሄድከው ተብሎ የጳጉሜ 4 የትግራይ ምርጫ ተቀብሎ እንዲሁ መንግስት ነና እንደ መንግስት ነው መፈረም ያለበት ብሎ ለመሸወድ እንኳን TDF በትግራይ ውስጥ ኦፕሬት የሚያደርግ በአትሊስት በመንግስት የሚታዘዝ ነው እስከዛሬ የምናውቀው። በህወሓት አይታዘዝም ግን በትግራይ መንግስት የሚታዘዝ ሰራዊት ነው እንደማንም የሚታዘዝ ነው። አሁን ግን የተፈራረምኩት በመንግስት ደረጃ አይደለም። ህወሓት እንደ መንግስት በመንግስት ካፓሲቲ አይደለም የተፈራረምኩት በፖለቲካ ፓርቲ ካፓሲቲ የተፈራረምኩት። ሆኖም ግን TDFን ትወክላለህ ብሎ ነው የተፈራረመው። TDF ባንተ ስር ነው እንደ መንግስት አክት እያደረክ አይደለም። ትግራይ ውስጥ ያለው እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ትግራይ ውስጥ መንግስት የለም። TDF የሚባል ኃይል ግን አለ። ስፈራረም ግን አንተ እንደ መንግስት አይቼ ሳይሆን እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ነው ማይ ትፈራረማለህ ብሎ ነው የተፈራረመው። በዚህ ላይ አውቶማቲካሊ ህወሓት የፈረመው ዶክመንት TDF የማይወክል ይሆናል። ምክንያቱም ትግራይ ውስጥ መንግስት አለ ከተባለ TDF በሱ ስር ነው። ትግራይ ውስጥ በመንግስት ደረጃ የተፈረመ ዶክመንት ካለ TDFን ጭምር የሚወክል መሆኑ አውቶማቲካሊ ይረጋገጣል። ይሄ የኮመን ሴንስ ጉዳይ ነው። በኮመን ሴንስ ወዲያው ሁሉም የሚግባባበት ነው። አሁን ግን TDFን ዲስአርም ለማድረግ ከአንድ ፖለቲካ ፓርቲ ጋር እንደ አላሸነፍክም ቮይድ ነው አንተ ያረክበት ምርጫ ቮይድ ነው እየተባለ ግን ይሄ በኦን ቢሃፍ ኦፍ TDF ግን ትፈርማለህ ተብሎ ነው። ይሄ ይተገበራል ወይ አይተገበርም የምናየው ሆነ። እንግዲህ ህወሓት መንግስት ካልሆነ በTDF ስም እንዴት ተፈራረመ እንዴት ተስማማ
ምክንያቱም ቲፒኤልኤፍ ብሎ የተስማማ የፈረመ እንዴት በቲዲኤፍን አዲስ አበባ አደርጋለሁ ብሎ እንዴት ተስማማ? ይሄስ ይተገበራል ወይ የሚለው አሁንም አበክረን በደንብ አድርገን አስረግጠን የምንጠይቀው ጥያቄ ይሆናል። ሌላ አጃይብ I don't know. Ammo dubbi sa mizana khasun dan desu chuy malif yo lore fete fi diarra yo dubbi tana kagari khalal tutate dubbi Pretoria tate sani abi yumatu moha ogwa constitution yen wa motu fi wa moham tu qabta abi mal mohe motumma sa saragasi fachu finish because abiyyiidhaan mootummaan seera qabeessaa miti jechuudhaaf burtukaan miidhagsaadhaa dubbachuu qabdi. Burtukaan miidhagsaa ammoo haatanii haa abiyyi qabdu hin dubbattu. Therefore inni akka mootummaa jiddu galatti laavireejii ani mootummaatiif jiru sanni qabaa jechuudha. Isaan ammoo mootummaa ofiin jechuu hin danda'an. Hamma beetee mootummaan jiddu galeessaa filannoo isaanii san inni qindeessee godhee gaafa qabatan sanigaa mootummaa taatan jaanii laayisensii kannaniif. Amma barra dubbiin akkasii jechuudha. Barataan tokko yuunivarsiitii oggaa seene barataan kun yuunivarsiitii irraa beekamtii fudhata malee barataan yuunivarsiitiidhaaf beekamtiin kan. Haga fadhillee odoo beektee smaartii ta'e haga fadhee jiinees odoo ta'e ani bar nama sagal qabu kanaafuu yuunivarsiitii kanaaf beekamtiin kan adeero barataan barata yuunivarsiitii mootummaan naannawaa mootummaa naannawaati. Finish kana waan abiyyi deeggaruu fi dhiisuu irraa miti. Egaa bu'uurri waliigaltee keessanii konstituushin eegateetti eega higga mangistii ta'etti isaan mootummaa naannoo turtan. Sanee 30 dura. Sanee 30 booda gaa humnaan godhatan. Durumaanuu gaa wanni isa jechuu qabdan maali? Mootummaan abiyyi sanee 30 booda filannoo waan godheef nutis mootummaa sanee 30 booda filannee goone akka mootummatti wajjin haasofnuu odoo taate beektee ni godhan. Ammoo haadaa harkaa isaanii jabaatee jechuudha. Dhiiroo harki xunchummaan Maayik Hamar kanaan ajaa'ibee jechuudha. Akkasiin nama qabee shii mallatti maaloo kanama goosu kanaan ajaa'ibee jechuudha. Walii gallaa eega takka beektee ani TPLF hin jettee fudhatte. Amma haa beektee gangalachuun beektee eega kufan booda gangalachuun maal jaasaba maal godhuudha jaan sosolloqumaa fi jaani eega kufan sosolloqumaa fi jaan. Kanaafuu eega basically sadarkaa riphee gadiif buufte booda inni mootummaa gayeetteen amma deebitee haa TDF mootummaa Tigraay TPLF waliigalee TPLF malee mootummaa Tigraay miti. Kanaafuu TPLFin TDF hiisisuu hin danda'uuni tun akka nama mixirraa maraha barbaaduudhaati jechuudha. Bokkana jirana. Kanaafuu Shaarukaa keessa sanyaatee jirana. Just accept the reality. Odoo irraa hawuu baattanii feenaa jechuudha. Odoo irraa hawuu baatte mootummaa kajuusan maaliif habar duraan mootummaa Tigraay fi jechaa turtanii baadeero. Akkana baatuma lama dura mootummaa Tigraay nu jaayattanii UN mootummaa Tigraay itti barreessitee bara. Ameerikaa mootummaa Tigraay jechuu turte bara. Maayik Hamar mataa isaa mootummaa Tigraay jechuu ture. Eegas mootummaa naannoo Tigraayitti isan deebisan. Amma mootummaa naannoo Tigraay dhabdanii amma at least mootummaa naannoo Tigraay kajuu san irraa ka'uun kan turre sanirra irraa haatanii gaadeeroo lafa geessanii jechuudha. Bakka tana diriirii kana keessatti isan diriirii miti ni beektee diriirii sanitti ni dabaddabamtanii jechuudha. Dhukkuma isirraa kaasee gurbaan. Ammaachuu warra beektee ammas diriirii zirraraati bara keessan tun. Sila raawundii 12 jabar boksiin. Bondi eegaa boksii keessa deero raawundii 12 firaa dhokkitee tin gogoodhaan amma raawundii waanidha hafuura baafattee ilkeessirraa baasanii bishaan gootee lulluuqattee mataa kanarratti illee bishaan sina naqanii ceekotaan illee shishkumanii itti deebitee amma tin jettee ammas deebite bokkam bum raawundii 3 baraadeeroo takkitti walduratti gawwaleetti gangalattanii jechuudha. Zuuruma takkatti Ameerikaa isan gubbaa dhaabbattee 1 2
فوق وان قبضة 3 4 5 6 7 8 9 10 جيت شخية مايك هامر موهموس بيكاد اتبي موهموس فرشوني سيفيفا أكلهم ما يتوي وكلا مت خبر نمني كمتي أتي موتو ما متوقع جان رسيني مريتا يتوي anyway اتريادا የወታደራዊ አመራሮች ስብሰባ ተራዘመ። የናይሮቢው ንግግር እስከ አርብ ይቀጥላል ተባለ። የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት ባለፈው ሳምንት ደቡብ አፍሪካ ውስጥ የሰላም ስምምነት ከተፈራረሙ በኋላ በናይሮቢ የቀጠለው ንግግር እስከ አርብ ሊቆይ እንደሚችል ተነገረ። የፕሪቶሪያውን ስምምነት ተከትሎ ሰኞ ጥቅምት 28 2015 ዓ.ም በሁለቱም ወገኖች ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች አማካይነት መካሄድ የጀመረው ንግግር ትላንት ረቡዕ ጥቅምት 30 2015 ዓ.ም ይጠናቀቃል ተብሎ ሲጠበቅ ነበር። በኬንያ የኢትዮጵያ ዲፕሎማት እንደተናገሩት በኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናትና በህወሓት ተወካዮች መካከል እየተካሄደ ያለው ንግግር እስከ አርብ ህዳር 3 2015 ዓ.ም ድረስ ይቀጥላል። እየተካሄደ ያለው ንግግር በተያዘለት ጊዜ ረቡዕ ሊያበቃ የሚችልበት እድል ጠባብ በመሆኑ 2 ቀናትን ጨምሮ እስከ አርብ ሊቀጥል እንደሚችል ከዲፕሎማቱ መሰማቱ ተነግሯል። ኬንያ ናይሮቢ ውስጥ በሁለት ወገኖች ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች መካከል እየተካሄደ ያለው ንግግር በዝግ እየተደረገ ሲሆን እስካሁን ስላለው ሂደትና ስለደረሱበት ውጤት የተባለ ነገር የለም። ውይይት ወደሚካሄድበት የናይሮቢ ካረን ሞራን ማዕከል ከሁለት ወገኖችና ከአሸማጋዮች በስተቀር መግባት የማይቻል ሲሆን በንግግሩ ማጠቃለያ ላይ ለጋዜጠኞች መግለጫ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። በሰሜን ኢትዮጵያ ለሁለት ዓመታት የተካሄደውን ደም አፋሳሽ ጦርነት ለማብቃት በአፍሪካ ህብረት አሸማጋይነት ከአንድ ሳምንት ደቡብ አፍሪካ ውስጥ የተካሄደው የመጀመሪያው ዙር ድርድር በተመሳሳይ ከተያዘለት ጊዜ ተጨማሪ ቀናትን መውሰዱ ይታወሳል። ባለፈው ሳምንት የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሓት ባለስልጣናት ለሁለት ዓመት የዘለቀውን ጦርነት ለማብቃት ቋሚ ግጭት የማስወገድና ትጥቅ የመፍታት ስምምነት ተፈራርመዋል። ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ውስጥ ረቡዕ ጥቅምት 23 2015 ዓ.ም የተደረሰው ስምምነት ደም አፋሳሹን ጦርነት ለማስቆም የእርዳታና መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለማስጀመርና የሀገሪቱ ድንበርና የግዛት አንድነት እንዲሁም ህግ እንዲከበር የማድረግ ዓላማ አለው። ሶ ገባቢን አንጋማ ወሊ ተክቲ ወሊ ገልቴ አማታና ኢትፎየሱ ደንዳሃን ሂከቺሱ ዋን ባናጀዳ ሰኖፍራ ዲሰኒ akkamitti beetee nyaata geessinaa Tigraayiif ifaa jalqabsiisuu telefoona beetee tajaajila uummataa san banuu irratti sirra waliigalle jaanii wadde deeman it's very smart move. Ammoo Eritiriyaa sani haa baatu irratti yoo isiin baate malee hin hiikkadhuu irratti waliigaluunis jara lachuttuu ni ulfaattee jechuudha. Hiikkachuudhaafis bahiyyachuudhaafis Eertiraadhaan lamaanuu ni ulfaatti. Beegaa arra silaa Firaaydeeyidha. Nu bira jummataa oggaagaa Keeniyaarraa jummata jechuun boru isan biraa'ee oggaa barihee galgala meegaa sa'a boodatti dubbinuu harta kan ni baatiidha. Takka ilaa siinattuu yoo itti fufan jaan taate dubbinuu jabaatteedha. Gabaasa biraa nu geesse egaa waraanni Abiyyiidhaa kan beetee Eritiriyaa jiru qabamee jiraadha. Akkan baane godheedha mootummaan Tigraay kanallee itti dhiyaadha. ሞቱማን ኤሌክትሪያዳ ኢትዮጵያ ወታደሮች በአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊቶች መታገታቸውን ታማኝ የሀገረ ትግራይ ምንጮች ገለጹ። የጦርነትና የሰላም ነጋዴዎችን ዋና መፈልፈያ የሆነው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የትግራይ ታሪካዊ ግዛቶችና መሬት የሆኑት የምዕራብ ትግራይና የራያ አካባቢዎች የአማራ ክልል ህጋዊ ዕውቅና እንዲያገኝ ጠይቀዋል። የፌደራል መንግስቱና ህወሓት በደቡብ አፍሪካ ዋና ከተማ በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት መፈራረማቸውን ተከትሎ የትግራይ ህዝብ በተስፋና ስጋት መካከል ተወጥሮ እንደሚገኝ ተገለጸ። የአሜሪካ መንግስት በድርድሩ ሂደት ላይ የትግራይ ተወካዮች በመጫንና በማስገደድ የሰላም ስምምነትን የተባለው ፊርማ እንዲፈርሙ ማድረጓን የኢትዮጵያ ዋና ተደራዳሪ ሬድዋን ሁሴን አስታወቁም። የቻይናው ፕሬዝዳንት ጂ ጂንፒንግ የቻይና ወታደሮች ለጦርነት እንዲዘጋጁ ማዘዛቸውን ተሰምቷል። የነዚህና ሌሎች በዝርዝር እናያለን። መልካም ቆይታ። በርካታ የኢትዮጵያ ወታደሮች በአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊቶች መታገታቸውን ታማኝ የሀገረ ትግራይ ምንጮች ገለጹ። እንደ ምንጮቹ ገለጻ ከሆነ ኤርትራ የኢትዮጵያ መከላከያን 70 እስከ 80
በመቶ መሳሪያ በቁጥጥሯ ስር እንደሚገኝና ከነዚህም ወደ 70 አውቶቡስ አብዛኛው ቁስለኛ የሆነ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከኤርትራ በተሰኔ አድርጎ ወደ ጎንደር ሊሻገር ሲል በአምባገነኑ የኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊቶች ታግዷል እየተባለ ነው። እንደሚታወቀው ይህ አምባገነኑ የአስመራው መንግስት የሶማሊያ ሰራዊት የጠየቀውን ሚሊዮን ዶላሮች ባለመስጠቱን ተከትሎ እስካሁን እገዳ ውስጥ ማቆየቱን የአደባባይ ሚስጥር ሲሆን አሁን ደግሞ ባለፈው ወር በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ አዳዲስ የኢትዮጵያ ምልምል ወታደሮች ወደ ትግራይ ለመዋጋት ኤርትራ መግባታቸውና በዚህም ከኤርትራ ጦር የጋራ ወታደራዊ ኮማንድ በመፍጠር ሲዋጉ መቆየታቸው ሲገለጽ መቆየቱን ይታወሳል። ሰሞኑ የፌዴራል መንግስትና ህወሓት ባደረጉት ስምምነት ተከትሎ የተበሳጨው አምባገነኑ የአስመራው መሪ በጦርነቱ ቆስለው በኤርትራ ሲታከሙ የቆዩ ወታደሮች የሚገኙባቸው ከ70 አውቶቡስ በላይ የኢትዮጵያ ወታደሮች ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገቡ ማገቱና ከምንጮች የተገኘ መረጃ አመላክቷል። አየ ሆሊስ ገባቢናጋ ወራን ኢትዮጵያ ላ ኩማንተም አለካሙ አከ ኤርትራ ኸሰቲ ኡጉረሜ ጅሩ አከ ቤቴ ገራ ብየቱ ሀታ ኸመዳይ ባሰ ተርባተም መዶ ወራና ብይዳ ገራ ኢትዮጵያ አለት ያከን ዴቢኔ ዳንዲ ትጩፍቴዳ ሞቱማን ኤሪትሪያዳ ወራና ኩበድ ባኦሊጋ ካሶን ተካች ጅሩ ዶላር ቢሊዮን ኦል ጋፈቴዳ ብይን ወኒን ማልየተኒን ኢሳያስ ዮ ቤቴጋ ወራና ኢሳ ኸዱ ፍጉማ መሻ ወራና ዋና ቺቲ በኦልሜ ኢሳ ሰኒፍ ዮጋ ቢሊዮን ፍዲ ቆፋል አሞ ወራና ተኮ ሰንጋርሲ ወራና ለማ ሂደሜ ጅራ ቹኺያመ ኤርትራ ኸይሰቲ ወራና ተኮ ኸሶማሌዳቲ ዮ ሚሊዮን ሸንተም ፊት ደመለ ነመኹማ ሸንተም ገዲ ነመኹምሸን ገዲ ኢሱ ጄቲ አርካቀብ ወራዳ ማገርታ ኩዲ ወራ ጆሌ ሶማሌዳ ተሌንጂዳፍ ኤርትራ ደይቴ ዮ ማለቀና ከን ነገዲ ኢሱ ጄዳ ወሊገለሞ ከም ወሊገላ ኸቲያኖ ሞጋ ወራና ኢትዮጵያ ዳ ኸሲላ ጋራ ኢትዮጵያ ያስደሙ ሻቢያ خرات ጩፍቴ ዶክቴዳ ዋና ጃይባቲ እቹሪ አመታ ለመድሯ ሜሻን ኢትዮጵያ ዳ ሀርከ ዲበራ ተርባተም ወያኔ ዳቱ ሳሜ በራናሞ ሻቢያ ዳቱ ሜሻ ኢትዮጵያ ዳቲ ወራና ሳሜ ሶ ኢትዮጵያን ካ ዮገና ወራና ጃራት መለ አማፍዱ ወራ ፈካቲ ኢልማናያ sagantaan teenya taarraatu yoo saniitaate taate nu galmeessa nu barreessa yoon taane iskaan taane nu hubachiisa bikka dogoggoree nu sirreessa bikka irratti nutti guuta yoo isa mufachiifne nu falcha haga qophii tana fakkaattu walitti dachaanutti hirmaannaa keessaniif isan hundi nu galata guddaa qabdanii asmallee tooftaa keenya shabboo alshabboo miidiyaa ammayyaa shabboorra anis himimsaan keessan gamme gargarooti shabbo media ray amma qophii tana fakkaatu wal aga qophii tana fakkaatu wala garooti difaba falcha heddu sanjalana naga waaqa keessana tura thank you aloni wali gale wal kakachi setokuma tarse tirachisa afrika toromuma tolasbekna Kenya la tumirga undunu nijarate biyidus biyeraga netifufa raboros nadamesi kwatahoro netifufa raboros nadamesi kwatahoro firon falla kanjalala nuti dube kunu fajju tibekna ulaganis namumada tir biga fajira aloni wali gale wal kakati sedokuman tarse tirachisa afrika toromuma aloni wali gale wal kakati sedokuman tarse tirachisa afrika toromuma
Galatoma,